Dobio sam srpski rekord za najviše kruna u plantsvszombies 2 arena. Možda me već poznate ko već ima srpski rekord u plantsvszombies 2 i to su najviše pojena u jednom meču, što je 22 miliona. I dobro da to još uvijek stoji, ali naravno, bilo koji manija koji voli neku igricu, ja naravno još. Dakle, poslije 10 plus sati igranja i jedan stream kasnije na Twitchu, zapratite me na Twitchu, možda ću uveče da radim stream o Pizza Tower plantsvszombies Heroes. Dobio sam ukupno srpski rekord za najviše kruna u plantsvszombies 2, to jest u jednu sezonu. I to je 503 kruna. I danas ću da gledamo analizu tog streama, to jest zadnji meč pred 500 kruna. Dakle, evo analiza ovog meča. Dakle, ovo je zadnji meč pre nego 500 kruna u areni. Ovo sam bio streamovao na Twitchu. Dakle, između, ako možda malo kvalitete loš, bitrate nije mi bio najbolja kao god. Dakle, evo, vidite, koristim relativno istu defanzivu kao što sam koristio u onom videu za najbolju strategiju za tu arenu sezonu, sad kad je prošla. Ova strategija baš nije ni korisna, da kažem. To je pravo Potato Mine, Tallow Turnip, Gold Bloom, Solar Sage i Bombardment strategija. Ta strategija... Pokušao se fokusiram i da pričam isto vrijeme nije baš idealno. Ali kako... koristimo Tallow Turnip i pravo Potato Mine za naš glavni source damage-a, a sve ostale karte su generalno support. Dobro da Bombardment isto je damage, ali nije baš, da kažem, koristan kao druge, nije koristan kao Tallow Turnip i pravo Potato Mine, zato što pravo Potato Mine je najbolja sema insta-kill biljka u igrici i kada, osim ta Potato Mine, ali to nije bitno. I Tallow Turnip prosto dobro, ne znam što da kažem. Ako ste igrali plantsvszombies 2, znate koliko dobra. Ali kako, evo vidimo ovdje. Generalno hoću da dobijem malo sunce, zato što hoću da dobijem, da imam barem jedan ceo red Tallow Turnipa, da bi imao maksimalan damage potencijal. To baš nije bitno jer ovaj moj protivnik nije baš bio dobar. Ovo je ja sam bio u Silver League, nisam mogao se rank upovim. Jer kako se onako palo, prosto nisam mogao. Plus sam morao ovo da igram u 2-3 ujutro, ovaj stream je bio, zato što kako mi se sve nekako namestilo. I plus mi se pomenuli slušalice, dakle nažalost nisam snimao glas. Ali sad presnijam glas, dakle. Da, dakle ovaj stream i ovaj grind nije baš prošlo najbolje. Mislim da bi mogao preko 1000 poena da dobijem, to je 1000 kruna. Ali... verovatno neće ove sezone da probam da dobijem preko 1000 boda. Prosto da igram opet preko 10 sati samo za 1000 boda, ne mogu prosto. I to samo preko 3 dana sam, brate, ne mogu, okej. Svaki dan po 40 mečeva ili više, dakle, da mislim da je fair da sam malo sad dam pauzu na grindovanje za najviše kruna u PVZ2 arena. Još uvijek probam da dobijem, naravno, srpski rekord, možda i svetski. Ne mogu baš svetski zato što prosto ljudi koriste emulatori da bi emulirali ovu igru pa samo nam prave bota da samo grinduje besplatni pojeni, to je nažalost, ali šta ćeš. A ja to ne radim, ja radim ljudski. I kako to ni ne važemo zato što luzeri. Ko to radi glupog kuraca ili kako god. Evo, 2 miliona i preko 100.000 poena. I ovo je bio zadnji meč pre nego 500 kruna. Dakle, evo 503 kruna. I samo 15 sati do kraja... čekaj. Ću poziram ovo zdres. Ovo je samo bilo 15 sati zato što kako se sve nekako uklopilo, dakle... Morao sam baš mnogo kasno da ga igram do 2-3 ujutro, mislim tako bi nešto bio streama, kako god. Dakle da, to je bio srpski rekord u plantsvszombies 2 arena za najviše kruna.
i vidimo se sljedeći put.